Penfo bu baby say enframa ho ya na etwetwe edwom e de ba enframa etwetwe ndwom a ndwom ne bi wo ha wuti atum say awosen etimi go lady ya wo se oni Opambour wo case ya Opambour sabede ne nsa ahihye na ase sister yenya kukuduro empia Opambour ammo ne nsa nto atwe na wo enjoy na enne wa betena bonti egu nanimu asesa na ensam ehihya daka se sister edi sesi ade won nam social media so interview mu pana ko bi interview na wow kind list ho no bebodi na din abetodwaye Daddy Lumba menyamadi dede ama ebe so amenti ama menyamadi dede wo hu ni pa ko boss anwum Daddy Lumba o si Daddy Lumba so ede na aye hanam amanese a sa be de din wo boboko na Daddy Lumba din abepiwo update bi ebepie din fufuro bi ebebe bia ekuyantwa me de baba so mayen konkotie sister Nimra Sisia no so watching be share big men. Oh sir. Big men. Big men and small. Big men. Oh. I see yentie bia. O share big men and then. Oh, Michia obi a o mama bla boba na nimu pa obo ame na ebi kura so me mama ne papa so. Me kire se mebo obi abaso a me di kan bo nyumtuni kojofusu abaso Daddy Lumba. The great legend. Yeah. I don't only know I bibida. Me ne father mfo kakra. Na osan ye ni papa e na osan ma me ni Adamfo no kan ye sesen. Because you see Adamfo sesen say only na date ya na say sesen. Okay, empaso sa okay make me bisa. Hey. Mo dey yet here. See I also ente o. Lumba ma me ni bie ye because me kai time na me ni Lumba di agro no. Na me free sunya ne ba ne nchen Okumase no we su Jaguar. That time na ne car number GW 2616X. Na sha obaya kokko fefefe na me da ne car ni mu a. Na ne no e match obi emani e wo ne bi ho. Onu ma me hu Okumase ne makakra. Wow. Nti ase edu baby sa be hu se sane ma mpo ansha ase mfiti ase na e koni mfimfini kakra no ase me di me ho kakra wa brabo. Wow. Ba na dam akoma so sa wo sa me wu mienu. Sa Me nyini be nyina na ade e dam akoma so ne se me wu mienu na enkura so me pe nkura mo ye mma. Intina sama wo ba akon awie a wo sa metimi san for so na me san wo ba akon. Wow. E ka ho. Eno nta san ma me ko wo second one. Wow. Nti only one na wo second one. Ono a. Nyuntuni. Abrante na. Na abrante na wo say ono ye no star bi no. If it doesn't continue. Wow. But you try the Ubo Nyuntuni, a great man. I know she understand. Michia Lumba, ewo, some men and mammy, Ephraim, ewo Kumase etimetin, Tafo etimetin. And Michia no, because Kumase kwaya dear na Michia no. Now what show my dapot say, pa na, me de, ne dear. Na or the nyumo besma ko. Sunyane radio BAR e de akoma DJ bi wo ho eno na nam so amede ehu no nti ye changing numbers no one day bi na me first me be Kumase nti Lumba mposika na ma metimi wi so phone e di kan. Wow. Motorola. Wow. Oh, I see. Nti Lumba sa me ka me mo mabla bo ma no mu kura komapa Lumba ka ho bi. I can't big men. I can't big men. I see. Na abraho some be mu ye. Ne yira ko sia se wa hwe ma hwetro bi wo ne ma me fie ho. E fie ho no mo na. Me hwam ni ka me tu ye. Eni dwane na police car nyina di mechi a na me ametwen me ho. Na se wankasa na unim se wa ware na na odi lichi. Oh na me nim se wa ware. Nti ade na odi lichi. E ya ba ya message so nti bibia mpesa me ka hwe. Sister we. Into the area right or shoe asu. Oh yes, well you're right. Ede bia me di two amanfo. Sa wo ko obi kunu ho na sa na yere hwewa. Fa ne die no obuo mo oba no. Wan ko no kunu ho anko nhwe. Obo maso no mo holy mi pa. Ye holy mi na me 19 nka fo ne Lumba sister. Holy mi wo ma fie ho Lumba ma me wu ye na fie ne boys quarters. Enti ye chire no ba be si abrosan. Wo de be 2 weeks to 1 month si abrosan de da na ma me wa ase. Nti ye ni one Saturday nti ni Sunday no na me ne omo nyina da hotel ba ho
hotel bi wo Kumase Bantam mo fe na Shanty Gold Hotel nti amsa na yire no obi na echuku mma ne se abaya ateatea won okunu obibe nti amsa ma me no so etete me nti da ne nsa kan me wo fie ho na so omama sotro una ukọ ye den uni se nipa ya ware yenye yie ukọ hoko ye den and also ko claim face obi an say your girl your boyfriend and say bisa na se mani nkan hotel ho na me so mato afa fie obi sister we wo akoko uni say ma bi ti ye some mistake no oni obi cool trip ba obi yie ni man hu say we ni mpona me nyi animu ba me hu ni say ye ni Saturday and o we Saturday no so invite nipa be 2000 kwa abosan kese bi soro koye party enti no ne Sunday no na me fi say bibi be koso wo fie ho anytime ma me kwa na anya bo apaye wow sana me koje asotro wow enti asotro na ma wo twen ho asotro na ma me twen and asotro ni de we ya so say they want to the abu me yes na minimum neketu nti ne batons tafo kwan so ba oba e no obisa o questions ana obisa me say wura what ye dey ana me say o me nya hwe na me ba ye ni bi kwan na yi vital nti asem muaya ne nso dan kwa na sam na so na adwene mu mie te sende nti de we muaya ne nkosa ne ope no e no so matade mpagya me gina ho ena sam na nso so na nya na me so sam me na me slim nti wow okomu be 2 3 Iti after that one is also big men other big men be enti on say abaya wo susu na ho ofe kakra asema make twam 20 years o because 20 years they ache etwam na me ngo me bucket na benya 19 nti asema make twam 20 years wow na me ho ofe na msan ye smart ana me mfa ho ni baabi am iwura support say me ye bold many politicians ni bebre so ye bi hey uni bebre identity ha ye bi mu ye bi anye dating ba mu ye bi asinsen because we bet mo tell you nyampo wedi mu dating ye ana say mu twimpra kakra ana so mu bom kakra ebi bom ebi amu aye deja kale okay iti yentie then later no na o kan we nyina hustle struggle na o koni nya no unya bibi free mu ase only we big man date only we date ni ade utimi nya bibi free mu opportunities be buy samre no na nsa na adwe no wo fom no emsa no mo hwe me so no mama me ho achede okay na neska piem ba na me san hwe se na me maame won kora ye papa wugya ye ntem na odi akọwale be ma foforo okay intina wo se me ye bibi maame ne papa no so ani so intina me boa fie more wow we the message ko so wo mpa na ne din anko fie mu anya sa de ya so be ye hye wa attention ekwe ntwa na me trance akra